أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس کتاب الادب المفرد 6. نویسکار امام البخاری. ترجمه ورگر پروفسور دکتر عبدالعزیز خطیب. باب فضل صلة الرحم. بشا فضیلت و مناسبت و قنج نوبین اقربا دا چاین هاتنا قنج و قنجی کرن نوبین اقربا دا در حق فضیلت و خیرا و تشتیم. حديث بنجود دوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم. امام ابو بکر خود جرازی به خاطر نقل کردن دبیجه زلامک خود نیک پیغمبر خوده خود جمع پیغمبر خوده فقال گود یا رسول الله این لی قرابتا اصلهم و یقطعون و احسن الیهم و یسیئون الی. گفت یا رسول خوده یا قاصد خوده هن اقربای مهنا از علاقه خواه بورا دوام بکم علاقه خواه مناسبت خواه قنج بورا دومینم او مناسبت خواه مد برن سلمدانو چنوه و احسن الیهم و یسیئون الی اقنجل ودکم او نقنجل مدکم و یجهلون علی و احلم عنهم او در حق مدا قباتیه دکن یعنی حقارت مدکن تشت نباش در حق مدا دکن دبیجن از در حق ودا نرم دپیوم و نرم تفدیگرم حلیم تفدیگرم هم بریوه بجا اچب کم قال پیغمبر خدا گو لئن کان کما تقولو کأنما تصفهم الملا اگر وضعیت ویتت بیجی ولی به ویتت بیجی راست بیجی تا خوالیا گرم سر وادا دکی یعنی تا کار دکی او ده خسرن او خسارا خواه دکن تو خوالیا گرم سر وادا دکی معنی اوه ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك حتى تسر به وضعیت خوایی دوی تفگر خواه قنج دوام دکی اشتراف خوده و محافظك ملیاکتك محافظ هر لنک دیا تش نقنجا و دپارزه ولا يزال معك من الله ظهير اشتراف خوده و ظهیرك یعنی محافظك آلیکارك هيا لكتا ما دمت على ذلك حتى تسر في وضعيته في تفجر دوميني. حديث بنجوس سي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عبد الرحمن كرا عوف تنقل كرن دبجا يعني عبد الرحمن پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم صح كرياكو هولي دقوتا پیغمبر قال الله عز وجل رب العالمين هولي قوتيا اف حديث قدسية حديث قدسي چيا يعني معناش طرف خوده و لفظ طرف پیغمبر با وجو پیغمبر خودش رب العالمين نقل دكه لنا آيات قرآنية يعني إلهاما خودش پیغمبر خوده را نبو وحيه رب العالمين هولي دبجه پیغمبر خوده دبجه و رب العالمين هولي دبجه أنا الرحمن وأنا خلقت الرحم واشتققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. رب العالمين بيجي أنا الرحمن از رحمانم نوه من رحمانه يعني أبيك الرحمة ويبر وأنا خلقت الرحم ما رحيم يعني الصلاة الرحمة يعني معنى الصلاة الرحمة چيا مناسبة قنج دنو بين أقرباء دا ما رحيم خلق كليا مخلق كليا واشتققت لها من اسمي ما نوفك شنوف خدوه رحمن رحيم يعني عيني كوكو ويكا بنجيها ويكا الرحمن والرحيم عيني كوكيتنا يعني حرف وهم بجايكن ما نوفك شنوف خوا دوه فمن وصلها وصلته كي صلاة رحمة دوام بك مناسبات قنج نوف بين أقربات دوام بك أجي مناسبات قنج بويرا دوام بكم ومن قطعها بتته كي و بقتنا مناسبات قنج
اقربای خواه بقتینه اجیه مناسبت خواه قنج جوی بقتینم علاقه خواهی جای ببرم. حديث بنجوشوري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال عبد الله كرة عمرو كرة عاص هتا نقل كرن دبيجا عطف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه پیغمبر خدا تليخوا هولي دون هاف هولي نفس كشمرا هولي دون هاف نفس كشمرا فقال الرحم شجنة من الرحمن من يصلها يصله ومن يقطعها يقطعه لها لسان طلق ذلق يوم القيامة. تجاه دهف هولي بتشكل نفس كر قول پیغمبر حجك الصلاة رحمة مناسبة قنج دناف بين أقرباء دايا اشكوكا رحمانه يعني شعبهش چقلش رحمانه چو ده چقلش یک کوکه در کون رحمان و رحیم یک کوکه در کون کوکا و یکه حرفن و یکه من یصیلها یصیله کسی و بدومینه دوام بکه بردوام بکه خودشی بوی را مناسبت خواه قنج دوام دکه و من یقطعها کی و ببره صلاة الرحمه ببره مناسبت قنج دناف بین اقربا دا ببره خودشی یه مناسبت خوشوی ببره لها لسان طلق ذلق يوم القيامة رجا قيامته او صلاة الرحمه به یه ازمان فصیح و زلال مدافع خواه بکه یه بیجه فلان کسی اس احمال کرمه فلان کسی اس آنیم جه یا ربی یه اس آنیم جه حقیم بر رعایت کری خیراوی بده مکافاتوی بده یه اس احمال کریم اس قطاندیم قصاندیم وی جزا بکه ولی زمان طلق يعني فصيح زلال طلق زلق ذلق فصيح زلال يقولي خام مدافع بك. حديث بنجو عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جامع عائشة جناب پیغمبر خوده خودتا نقل کرن هولی ده بجد جامع عائشة گو پیغمبر خوده گوتیا الرحم شجنة من الله رحيم صلاة الرحيم كشكوكا رحمانة چقلش رحمانة من وصلها وصله الله كي دوام بك خودش مناسبة خبوي بويرا دوام بك ومن قطعها قطعه الله كي بقسنا بقطنا خودش مناسبة خويا قنج جوي بقطنا. باب صلة الرحم تزيد في العمر اف بحثها اف بشها در حق ودشتیادگو صلة الرحم يعني مناسبة قنج چوين هاتنا باش دناف بين اقرباء دا عمر زيده ديك تزيد في العمر عمر مروفي زيده ديك. حديث بنجو شاشه عن انس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. أنا سكر مالك هاتي نقل كرن دبيجي كو پیغمبر خود هولي قوتيا كي من أحب أن يبسط له في رزقه كي بفكو رزقه فرح ببه خود رزقه فرح بك وأن ينسأ له في أثره امروی دریج ببه يعني امروی دریج ببه فليصل رحمه بلا صلاة الرحمة بيبينه يعني مناسبت خواه یا قنج بأقرباء خواه بدومینه دوام بکه. عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث بنجو حفته أبو هريرة هتا نقل كده خود جرازي بدبجة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مش پیغمبر خود هولي سحكر يقول دقوة پیغمبر من سره أن يبسط له في رزقه كيف خوش به يعني بفكو رزقه فرح به رزقه جرى فرح به وأن ينسأ له في أثره امری دریج ببه فلیصل رحمه بلا قنجیه اقربای خواه بکه مناسبت قنج نقب خواه نوبر خواه و اقربای خواه بلا بدومینه. باب من وصل رحمه احبه الله بابو بحثا کی
صلاة رحمه دوام بکه خود حشوی بکه. کسی یعنی مناسبت خواهی باش نوبین اقربای خدا بدومینه خودش یه حشوی بکه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابن عمر عبد الله كره عمر هات روایت کردن حدیث 58 هولی گوتیا من اتقى ربه ووصل رحمه نسئ في أجله وثرى ماله وأحبه أهله. من اتقى ربه کسی خوش به امریار رب خواده یعنی تقوات رب خواب که یعنی به امریار رب خواده یعنی امر وی پی بینه وش نهی وی خواده و وصل رحمه صله رحمه پی بینه یعنی مناسبت قنش دو بین خو اقربای خدا بدومینه نوسی فی اجله وی یعنی امر وی زیده دبه و ثرا مال ویجی پرد به یعنی دولمند بزنگین ببه و احبه اهله اهلوی یعنی اقربای ویجی یه حجوی بکن احبه اهله. حدیث پنجونه و عنه ایضا دیساش عبدالله کره عمر ها تنقل کرن من اتقى ربه کی خوش به امری رب خوابده تقوات رب خوابه و وصل رحمه صلاة رحمه بینه مناسبت خوایا قنش دنابین خو اقربای خدا بدومینه اونسی له فی عمره دریج ببه و ثرا مالوی پر ببه و احبه اهلوی حشوی بکه. باب بر الاقرب فالاقرب اف بحثا قنجی کرنا سربا یه نزیک و پشتی یه نزیکتر پشتی یه نزیک یعنی لازمه قنجی کرن اول که به دست بکرن یه هری نزیکتر مروفی پشتی اینگه دوره و ینده یعنی گورا نزیک بینه ینده جی قنجی رو بکرن در حق به مسئله داره. حديث الشيسته عن المقدام بن معدي كريب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مقداد كرم معدي كريم هاته نقل كده خود جي رازبه هولید بجه مش پیغمبر خوده سحکر هولید دگوتا مش پیغمبر خوده سحکر دگوتا إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. خود وصیت و قنجه توصیه مهم یا قنجه الهوا دیگه کو هون قنجه دایی که خواه بکی یعنی توصیه مهم یا دایی که هوا لوا دیگه ثم یوصیکم بی امهاتکم دوورا جارک جی توصیه قنجه یا دایی که هوا لوا دیگه یعنی بجه قنجه دایی که خواه بکن ثم يوصيكم دجارا ثم يوصيكم بآبائكم بشرا توصية قنجية يبوه هوا لوادك ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب بشرا بدوريفا ينزيكترين هوا ولي دوريفا هم بچي بصريفا هم بچي كي نزيكترين هوا هم شو دست بكي قد في وصية في توصية مهم هوا ديك. حديث بنجوية كي شيستوية كي عن أبي أيوب سليمان مولى عثمان بن عفان قال جاءنا أبو هريرة على عشية الخميس ليلة الجمعة فقال أحرج على كل قاطع رحم أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا. أبو أيوب سليمان هاته نقل کرن دوست عثمان کره عفان هولید بیجه ایوارا پیشمه یعنی لیلت الجمعه یعنی او شیوا او ایوارا پیشمه این یوا گریده ده یعنی او شیوا نقبو پیشمو این یدا یعنی ایوارا این یه. ابو هریره هات جمع صحابه پیغمبر خوده فقال قود أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا از هویدیکم اوینکو مناسبت آخوای قنج اقربای خواه برین بلاش نکمه رابن بلاش مجلس ما رابن بلا نمینن رکمه چمکو رحم خوده نازل نبویده او داره او کسی کو مناسبت آخواش اقربای خواه برین
احرج على كل قاطع رحم از رجادكم شقا قاطع الرحم او يكون مناسبة قنش أقرباء خبرين هبن لما قام من عندنا بلاش نك من رابن قد يلا زحمة بلا رابن فلم يقم أحد حتى قال ثلاثا تكسر نبي حتى سجر أف اشتغال يخوة تكرار كر فأتى فتن عمة له لوكي شو نك متاخوة لوكي رابي شو نك متاخوة قد صريمها منذ سنتين او 2 سال بی نچوی نهاتی او 2 سال بی زیارت و نکری مناسبت خو علاقه خو جه بری چو جمت و متاخا فدخل عليها او چو مالدا فقالت له يا ابن اخي ما جاء بك بجا متاوی پرسی برازی ما خیرت هاتی خیرت نو تحتوی خیرت ایرو هاتی قال سمعت ابا هريره يقول كذا وكذا مش ابو هريره سحكر هولي قد يعني ما اوش تقول ابو هريره قاتي ما اوجه سحكر مش ابو هريره سحكر هولي قد قالت وجا متى قد ارجع اليه فسله فسل لما قال ذاك هرا جاب برسا عجبا چرا ولي بوديا ارجع اليه بفتل بالوا فسله جاب برسا لما قال ذاك چرا ولي بوديا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجا ابو هريره هاتش ابو هريره برسي ابو هريره هولي جواب دا مش پیغمبر خدا صحکیه هولي دگوتا ابو هريره گمش پیغمبر خدا صحکیه ان اعمال بني ادم تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس ليلة الجمعة رب العالمين عمل كريار اولاد آدم يعني انسانا ده عمل كريان بني آدم يه انسانا دن عرض كرن بال رب العالمين با يعني تقديم كرن بال رب العالمين و كنجي عشية كل خميس ليلة الجمعة يعني ايوارا إنيه يعني او ايوارا نقب بيشمو إنيه دا عمل وحفتيه يه اولاد آدم يه ما انسانا دين تقديم كرن بال رب العالمين با من يكاد عمل مود بن نك رب العالمين فلا يقبل عمل قاطع رحما عمل وكسي او يكو مناسبات اقربات بري عمل وي قبيلناك فلا يقبل قبيلناك عمل قاطع رحما عمل كريار وكسيكو اقرباتي اهمال كري مناسبات اقرباتي بري خدا عمل وي قنش قبيلناك حديث شستودبه عن ابن عمر رضي الله عنهما ابن عمر هتا رواية كرن هتا نقل كرن دبيجة ما أنفق الرجل على نفسه وأهله يحتسبها إلا آجاره الله تعالى فيها ما أنفق الرجل على نفسه وأهله زلامك يعني مروفك مثلا خرش كرنه النفس وخول أقرأ مول أولادك بك يعني مصرفك الخو وأهل مال أخوة بك وجا يحتسبها وجا بيجا أفتشتك قنجة خيرة وخيرة وجه خده بخازه إلا آجره الله تعالى فيها مطلق خده مكافاته بدته چقدر دين مدينك فرها دينك مرحمة تجي مرحمته يعني يك انسان يعني خواجي مال خواجي مصرف که يعني الچرچوا مشروع دا حلال دا خواجي مصرف که و جن و زانو که خواجي مصرف که اقربای خواجي مصرف که همیشه را خیره يعني وجا جبو خوده و بکه إلا آجره الله تعالى فيها لو جوه مصرف دا خوده جبو مصرف خوده مكافات بدته وابدأ بمن تعولو وقتی که تا قنجی کریا تا مصرف کریا تا خش کرین کریا او انکو ادارا واسطویتا داشت و دست بکن که تا مسئول ادارا که بی شو دست بکن اول يعني مصرف الوا بکن فإن كان فضلا فالأقرب الأقرب اگر ما زده فالأقرب شيئين هري نزيكتري اخوة دست بکن و دوام بکن وإن كان فضلا فناويل اگر هجي ما زده هنجي بدا ين غريب شي باب
لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم. اف بشاه اف بحثها در حق چه دایا؟ رحمه خوده نازل نابل سروا کسین کو ین قاطع الرحم نوفوده هایی، یعنی ین مناسبت خو اقربای خو بری، یعنی علاقه خوش اقربای خو برین او اهمال کرین مجلس که دابل جواد که دابل آن گوند که دابل خود رحمه خال و انسان که لازم بن مانع ایوی بیجن هر اقربای خو زیارت بکه هر ورا قنجل اقربای خو بکه لازم بن مانع و نقنجه. لا تنزل الرحمت و رحمت نازل نابه رحمه خوده دلوفانیا خوده علی قوم سر قومك سر جفاتك فيهم قاطع الرحم يك قاطع الرحم يعني أقرباتي إهمال كري نوفودا هي بحثوا هذا. عن عبد الله بن أبي أوفا قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله كرة أبي أوفا هتا نقل كرن دبيجي پیغمبر خوده هولي قد إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحما. بگمان رحمت نازل نابل سر جواتك كو نوفودا قاطع الرحم هي او كو اقربای خو اهمال کرین هی رحمه خدا نازل نابل سر و این اگر هایا واجی هبه بزن بن لازم بن مانع اوه اگر به نظام بن آنجی وظیفه خو پی بینن و بیجن لبله او دیسانه که هنگه گناه نام نستوی ودا. حدیثا به 64 بحثا چه باب و اثم قاطع الرحمی یعنی گناه قاطع الرحم اوکو مناسبات اقربات که بری گناه وی کسی چیه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه جبير بن مطعم هاتيا نقل كرن أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويش پیغمبر خدا صح كريا كو هولي دقوتا يعني صح كريا كو پیغمبر خدا دقوت لا يدخل الجنة قاطع رحما كسكو مناسبت قنجيش اقربای خواه ببره ناچ جنته. بجو معنی به چه امام نووی به حدیث هولی شرح دیگه یعنی ناچ جنته چون ناچ جنته یعنی اگر بیجه اف تشتک قنجه اتکم نگون نها تشتک حلال ادکم او هنگیش خواهد به کافر چون خوده گوت یا لازمه به بیانین خوده امر دیگه هنگی این کارا آیت و حدیث دیگه این کارا امر رب العالمین دیگه او به کافر هنگیش خواهد ناچ جنته یانجی یعنی این کار ناکه لبله احمال دیگه یه بچه جنته لبله نه اول دا یه دوم بچه جنته یعنی امین اول بچه جنته ناف ودا ناچ جنته معناوه اودم ایزاحو شیروفن ده حدیث هنم. بله عن أبي هريرة حديث 65 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة هاتان نقل كرن وجويجيش پیغمبر خوده هولي صح كريا يعني صح كريا كو پیغمبر خوده هولي دقاد إن الرحمة شجنة من الرحمن حجك رحمة يعني الصلاة الرحمة مناسبة قنج نقابا أقربا دانا چقلكش رحمانه چقلكش نوه خوده يعني كوكو هرد كو يكا رحيم رحمن يعني كلي حرف نو يكن أو صلاة الرحيم دبيجا تقول يا ربي إني ظلمت يا ربي إني قطعت يا ربي إني يعني دبيجا يعني شكاتو حول أخواتك دبيجا يا ربي نحقي المهات كلا الظلم المهات كلا يا ربي أسخاتم قطاندن يا ربي هولي المهات كرن شكات حال اخوة ديك البر رب العالمين فيجيبها رب العالمين هولي جواب ويدده ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك قيت رازينا ببفي كو كستا ببرة أجي على قخة شوي ببرم مناسبات أخوة قنج جوي ببرم وأصل من وصلك كستا بدومينه کسی تا دوام بکه اجی مناسبت خواه یا قنج بوی را بدومینه ما افنه بسیطه یا
حديث شست وشاشة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء. إيش أبو هريرة خودت نقل كرنكو أبو هريرة حفظ خود ذكر بخوده إيش چه رياست يا رئيسيات يا زاروكا، يعني زاروك ببن رئيس دولته ببن آمر زاروك، والسفهاء ين سفيه ين جاهل ين يعني علاقه بدين و ضعيف، ها انسان السفيه وانسان الزاروك وجا ببن امير ببن رئيس ببن آمر. ابو هريره حفظ خوش في ذكر. فقال سعيد بن سمعان فأخبرني ابن حسنة الجهني أنه قال لأبي هريرة ما آية ذلك؟ قال أن تقطع الأرحام ويطاع المغوي ويعصى المرشد. وجا سعيد كل سمعان قول فأخبر ابن حسنة الجهني، ابن حسنة الجهني مراقود أنه قال لأبو هريرة، يعني قو مش أبو هريرة برسي ما آية ذلك علامات في چنه، يعني أم چه ظانيه که زارو بنا آمر زاروی ببن آمر آن انسان جاهله يعني ندين دار دين دور يبن آمر علامات في چنه؟ قال أن تقطع الأرحام وقت کو اقرباتی هاتیا برین مناسبت قنجیه نقب اقربات هاتیا برین و یطاع المغوی کسی کوش انسانش ردرته خد شیرت نقنجیه انساناده که ایتالیا هاتیا کرن و یعصى المرشدو کسی کو ریا قنجیه نیشا انسانی شان انساناده ده وقت کو ایتالیاوی نهتیا کرن به امریوی هاتیا کرن. ایتالیا کسی کو مغوی یعنی یه انسان شیرت نقنجل انساناده که وقت بیاوی هاتیا کرن علامت و اوه. باب عقوبة قاطع الرحم في الدنيا. بحثا بيشا جزاء قاطع الرحم، يعني اوكو مناسبات قنج دنو بين اقربادا دقسين دقاتين جزاء ويا دنيوي، يعني جزاء ويا الدنيا داين در حق في مسألة دايها. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابو بكرة هاتي نقل كرن قوتيا پیغمبر خود هولی گود قوتيا پیغمبر خود هولی گود ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي. گناه شایستتر لایقتر تنین گو خود جزای و عجلال دنیای دا بده دیگل جزای و آخرتی جی، یعنی لنک یعنی دیگل گناه جزای و آخرتی جی گو خود وجال دنیای دا جی جزای بده خواه و تو گناه و هرکی ها لایقتر تنین شایستتر تنین من قطيعة الرحم والبغي. قصاندنا مناسبت اقرباتیه و نحقی والبغي نحقی ظلم افت هم جزای و دنیای دو جی تداین هم جی آخرت جی جزای و هیا. خوشکو برین دلال بلا درس ملوده بسکنه حتی درسک ده بمینه خیرو خشیده.